Nibyo ni amakuru akomeye atugezeho avuye ku butaka bwa Ukraine ku kibuga cy'imirwano n'umunsi wa 58 w'intambara rutura mbahaye ikaze. Byamaze kumenyekana ko abanya-Ethiopia bagera ku 1300 bageze muri Ukraine ku gufasha ingabo z'Uburusiya za President Vladimir Putin, bavuga ko bafata Uburusiya nk'igihugu cy'inshuti yabo. Ariko kandi ese koko imfashanyo ya gisirikare ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo indege z'intambara, ibisasu bihanura indege, amasasu manini n'amato byaturutse muri Amerika byerekejwe ku kibuga cy'imirwano cya Ukraine guhangana n'igisirikare cy'Uburusiya bigeze he? None se koko President Vladimir Putin azatanga itegeko ryo kurwana na NATO nyuma y'uko amakuru y'ubutasi bwa gisirikare mu Burusiya butahuye ko NATO iri kurwana ku butaka bwa Ukraine? Ese ubundi ushobora kwibaza ngo Putin ko afite imbaraga zisumba iza Ukraine kuki atayifata vuba? Mbahaye ikaze mwese kuri page zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga ku mirongo y'imbere y'urugamba muri Ukraine. Ku munsi w'ejo nibwo mu murwa mukuru wa Ethiopia Addis Ababa hagaragaye abantu benshi kuri ambasade y'Uburusiya ku butaka bw'iki gihugu bafite icyizere cyo kwandikwa ngo bajye kurwana ku ruhande rw'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine. Umwe muri bo witwa Feleke Grebrekan w'umunya-Ethiopia wifuzaga kwerekeza muri Ukraine yavuze ko gufasha President Vladimir Putin gutsinda urugamba ari uburyo bwiza ku munyafrika wifuza amahoro arambye mu isi. None kuwa gatanu rero mu gitondo hamenyekanye amakuru y'uko mu buryo bw'ibanga rikomeye hari indege nini yo mu bwoko bwa Antonov N225 ko nyuma y'amasaha menshi hagurutse mu Burusiya yerekeje muri Ethiopia gutwara abarwanyi bashya bifuza gufasha ingabo z'Uburusiya kwihutisha intsinzi. Byavuzwe ko abarenga 1300 aribo bageze mu duce tugenzurwa n'Uburusiya mu burasirazuba bwa Ukraine. Ariko kandi ku rundi ruhande Joe Biden, President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wamaze kwemeza imfashanyo iremereye ya gisirikare kuri Ukraine. Yavuze ko iyi mfashanyo igomba kuba irinzeho gato kwinjira ku butaka bwa Ukraine ikaguma mu gihugu cya Polonye. Ubu amakuru ahari nuko hafi y'umupaka wa Polonye na Ukraine, amakuru yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize ubwoba bwo kwinjiza izo ntwaro zose ku butaka bwa Ukraine kuko igisirikare cy'Uburusiya cyamaze kuhashinga amatako ku buryo nizambuka umupaka zizahita zisandazwa n'igisirikare cya President Vladimir Putin, kandi bigatera imirwano ikomeye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya mu buryo bweruye. Bigatuma kandi nanone President Putin ategeka byeruye ko hakoreshwa indege z'intambara z'Uburusiya kwataka ibirindiro by'igisirikare bya NATO nko kubyihimuraho, kandi bigatera indi ntambara yo gukoresha intwaro kirimbuzi. Cyakora cyo i Moscow hakaba hari amakuru arimo guhihizwa ko President Vladimir Putin yifuza ko NATO yakwinjira mu ntambara mu buryo bugaragara, ubundi agakoresha imbaraga zikomeye z'igisirikare cy'Uburusiya. Abashinzwe ubutasi mu gisirikare cy'Uburusiya bimeje ko Volodymyr Zelensky yifuza ibiganiro na President Vladimir Putin w'Uburusiya kuko abona ntacyo akiramira nk'uko RIA Novosti ikinyamakuru gikomeye cy'i Moscow cyabyanditse. Gusa ariko nanone ku rundi ruhande President Vladimir Putin mu nama y'umutekano mu gisirikare cy'Uburusiya yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje abasirikare 1600 bari muri Polonye biteguye kwinjira mu ntambara ya Ukraine mu masaha make ashoboka. Gusa ku rundi ruhande umukuru w'ibikorwa bya gisirikare by'abanya-Chechnya General Ramazan Kadyrov barwana ku ruhande rw'igisirikare cy'Uburusiya yavuze ko Mariupol ibyayo babirangije bakaba biteguye irindi tegeko ryo kwerekeza i Kiev riturutse kwa President Vladimir Putin. Izi ni page zikomeye kandi ziremereye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. I Kiev mu biro bya President Volodymyr Zelensky haturutse amakuru y'urugamba ko umukuru w'iki gihugu cya Ukraine yifuza ibiganiro na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin kuko amaze kubona ko ibihugu byo muri NATO byamubwiye ko bimuri inyuma. Ariko uyu munsi akaba abona byaramaze kumutera umugongo nyuma y'uko bumvise ko President Vladimir Putin w'Uburusiya atangaje ko igihugu gikomeje koherereza Ukraine intwaro kiba cyatatse igisirikare cye kiri ku butaka bwa Ukraine. Volodymyr Zelensky wa Ukraine akavuga ko abakora mu butasi bwa Ukraine bamubwiye ko ibihugu by'Iburayi byatinye ko Putin nabyo ashobora kubitera bigasa n'ibigabanyije imbaraga bohererezaga igisirikare cya Ukraine. Ariko kandi Moscow kwa President Vladimir Putin mu Burusiya mu nama y'umutekano, nyakubahwa Putin yavuze ko abatasi mu gisirikare cy'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine bamaze kuvumbura ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje abasirikare benshi bagera ku 1642 mu ntambara. Ubu bakaba bategerereje muri Polonye itegeko rya nyuma rya President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama itegerejwe uyu munsi muri Pentagon muri Minisiteri y'Umutekano y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryo kwambuka umupaka uhuza Polonye na Ukraine. Aha kandi muri iyi nama y'umutekano Putin yavuze ko ariko yamaze kohereza itegeko ku basirikare be bari kurwanira hafi y'umupaka w'ibihugu byombi Ukraine na Polonye icyo ngo bagomba gukora mu gihe izo nkozi z'ibibi zaba zimaze kwambuka umupaka w'ibihugu byombi. Nkuko bitangazwa n'abantu bakomeye mu Burusiya bitabiriye iyo nama y'umutekano babihishuriye ibinyamakuru bivuga kuri iyi ntambara by'i Moscow mu Burusiya,
Naho ku rundi ruhande mu mashusho yafatiwe i Mariupol, umukuru w'abarwanyi b'abanyacecenia General Ramazan Kadyrov yari kumwe n'abarwanyi be batangaje ko ubu bategereje itegeko rya nyuma riturutse i Kremlin muri presence y'Uburusiya kwa President Vladimir Putin ryo kwerekeza i Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine, kuko Mariupol ubu nta kibazo giteje nyuma yo gukora igikorwa we yise gutunganya Mariupol itarimo abanazi. Uyu mukuru w'abarwanyi b'abanyacecenia avuze ibi nyuma y'uko President Vladimir Putin atanze itegeko ry'uko abasirikare be bose bari muri Mariupol bagomba kugota uruganda rwa Azovstal, nyuma y'uko abasirikare ba Ukraine bihishe muri uru ruganda bakanga gusohoka bamanitse amaboko, agasa n'utanze imbabazi zo kugota ahangaha aho kugira ngo binjiremo barwana. Ibisa naho abasirikare ba Ukraine bakomeje guhura n'akaga gakomeye nyuma y'uko kandi ubakuriye ko kwa kabiri avuze ko abasirikare bagera kuri 500 bakomeretse bikomeye, bakaba bakomeje kuborera muri iyi nyubako ikomeye kandi goswe bikomeye n'igisirikare cy'Uburusiya. Tubibutse ko ku mugoroba babanje hari indege yarashweho bikomeye n'igisirikare cy'Uburusiya yari irimo abanyamerika ndetse n'abakomando ba Ukraine bari bari mu gikorwa cyo kujya gutabara abasirikare 500, ikaza kurasirwa mu nzira ivuye mu murwa mukuru Kiev yerekeza aha i Mariupol. Ni byinshi bikomeye, turacyakomeza ku munsi wa 58 w'intambara. Tubibutse ko hari byinshi byabanje kuri uyu munsi wa 58 nyuma y'isaha gusa President Vladimir Putin ahagaritse guturitsa Azovstal muri Mariupol. Indege imwe y'igisirikare cya Ukraine ihanuriye mu nzira igiye muri operation gutabara abasirikare 500 muri iyo nyubako y'uruganda rukomeye mu majyepfo y'iki gihugu. Ariko kandi ku rundi ruhande umurongo muremure w'ibifaru by'igisirikare cy'Uburusiya bigose Kiev urarushaho kwiyongera. Twinjiye neza mu kinyamakuru cya Belarus Partizan gifite neza amakuru y'urugamba rwa Ukraine n'Uburusiya, nuko deal ya President Volodymyr Zelensky na President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kurinda Kiev ko yagwa mu maboko y'igisirikare cya President Vladimir Putin, ubu isosi yongeye kugwamo inshishi ubwo umurongo muremure ndetse n'izindi ntwaro zikomeye zinjiraga mu burengerazuba bw'amajyepfo ya Ukraine zaguye muri ambushi y'ingabo z'Uburusiya zari zamenyekare amakuru y'imfashanyo ya gisirikare yo gufasha President Volodymyr Zelensky kuguma kwirwanaho imbere y'igisirikare cya President Vladimir Putin. Iyi mfashanyo kandi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashwe na President Vladimir Putin nko gushotora igisirikare cy'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine. Amakuru agera kuri iki kinyamakuru cya Belarus Partizan kandi yemeza ko byinshi byambuwe abari babitwaye nabo kandi ubu bakaba bafashwe matekwa n'igisirikare cy'Uburusiya. Naho muri operation yiswe gutabara abasirikare 500 i Mariupol majyepfo y'iki gihugu cya Ukraine bikozwe n'abakomando mu gisirikare cya Ukraine n'Ubwongereza bahuye n'akaga gakomeye mu gihe indege barimo yari imaze gusa iminota 50 mu kirere ihagurutse Kiev mu murwa mukuru w'iki gihugu, ihanuriwe mu nzira n'ibibombe basutsweho n'abacancuro b'abanyacecenia barwana ku ruhande rwa President Putin. Kandi ibi byabaye nyuma yaho President Vladimir Putin abaye nk'utanga imbabazi ku guturitsa uruganda rwa Azovstal rwihishemo abasirikare benshi ba Ukraine banze kumanika amaboko. Dusoza mu kinyamakuru Tasiki Moscow gisohoye inkuru rutura yuko kuva mu gitondo cy'uyu munsi ingabo zirwanira ku butaka z'Uburusiya zakomeje kongera ibimodoka by'intambara ku nkengero z'umurwa mukuru Kiev mu gihe bitegura intambara yo kwataka mu buryo bweruye Kiev yose. Ni inkuru zikomeye tukomeje kubategura ku munsi wa 57 w'intambara rutura ku butaka bwa Ukraine. Mufunge ahari uruganda ku buryo n'isazi zidashobora gutoroka. Nta mpamvu yuko abasirikare bacu bagomba gukuruza inda hasi bagiye kureba abantu binjiye bakisha mu ruganda mu myobo yo hasi.